Ya Allah wa maulana Rabbuna siwaka ya hasbana. Masya Allah. Ya
abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyakidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzamah maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis al-kamakol amma ba'du. Sama'atal ulama wal fudala, para alim, para ulama, para sepo, para tokoh masyarakat senang gemah dalam tarakat, para guru ngaji seistiqomah di dalam mulang ngaji. Utamana ajunan semolja Kiai Haji Khairul Mufid Idris min Korea Tamburu Sampang sebedi apareng bebulangan tor paburukan emalемangken gak dintoh. Sarangan ajunan semolja Kiai Haji Sirajuddin minangka ketua yayasan Miftahul Huda, tor sateujeuh para masyaikh, para kiai, sikawenang alem, sikasohor aduk asor, alos teng kagulinah, lemak manis dedebunnah, si abdina tak mabi nyebut asma agung bangsa bengah, alladzi sami'na wa ta'na. Sateujeuh aparat pemerintah, utamaipun kalebun, tor sateujeuh parabut pong kebayepon, seampun atitiaki tisah pamoroka dintoh, kalaban tisah belerek kalareh terebung manyang, beres mareh tedung nyaman. Ajunan Sahibul Bait Bapak Syafi'i sareng Kang Mas Tuan Fauzi sanak bereceh setantoepon sangat gumbira torpar juga. Sateujeuh beleh, sateujeuh onjengan, sateujeuh rabu, si ampun alengki temet cimet ikak dinto kalengkian, si sami-sami beten kaula amul jaaki. Bitalahfud alhamdulillahi binangka pamuja tor pamuji de ajunan epon Allah si maha tengki, si ampun aparing kanikmatan si tak iki pangki, saingkena kaula ajunan bisa apolong tor alengki nyambatani di kanan Sahibul Bait Sahibul Hajah Bapak Syafi'i sareng taretan Fauzi. Setantoipun kaula ajunan epa kompon edelem situng lampa sesakalangkong nyamporna aki engki kak dinto zikra maulidin nabi. Malar muka kalaban along polonga kaula ajunan, malar muka kengenge barokah tor jukenan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Sekaramat bantuman umat bangkit iare kiamat, selagi asma'ipun tep-tep kabuntel edalem ateh yoncuk di kebun umbunan. Malar muka kalaban along polonga kaula ajunan sareng ajunan ipun Allah eta tia kia umat si ongko-ongko cinta deka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Saterusipun biasma Sahibul Bait Sahibul Hajah Bapak Syafi'i sareng taretan Fauzi sanak bereja abdina arasa eta buni emas gunung berlian dari sapunga atas rabu tolong guna para ajunan sateja langkong-langkong para guru para alim ulama seampon agetiaki
di kanan sahibul bait Kak Dinto, tor juganan ajunan sateja Kak Dinto, ampun alawang akibat toh, tor atinggal lagi kewajiban eja lembang sebenga, kangkui ngarabui di kanan sahibul bait Bapak Syafi'i sanak beraja. Tantona abdina Kak Dinto, tamangki okara sepas ngepas kaangkui morek esena dede. Dari rasa bunga atas rabu tolong guna para ajunan sateja. Angin cuma sabari stor pandua jazakumullah jaza al-awfar malar moga Allah aparinga babales selangkong sampurna monggu para ajunan sateja amin Allahumma amin. Tor abdina Kak Dinto tamangki gunung selebih tinggi tamangki tasik selebih dalam katempeng panyoon sapora abdina takok-takok ajunan sateja mangkiin kekurangan sekorang nyampurna aki baik dari segi tempat atau baepon hidangan yik konyik gunung semua temuna pager lesan sakimangkina ampun sekak Dinto kabada enah sekalian aki motor sekalangkong atas rabu torlengkina. Hadirin jemaah pengajian siap tina amul jaaki lalampaan emalam mangkin Kak Dinto badi ya wali kelaban pemausan suratul Fatihah tor tareka sekaping 2 aropa aki debu-debu agung Al-Quranul Karim fi surat Yasin tor tareka sekaping 3 iki Kak Dinto pamausan salawatun nabawiyah fi mahalil qiyam tor hikmah maulid minangka angkitan tareka sekaping 4 tor badi sampurna aki kalaban pamausan doa gereng lalampaan imalam makin Kak Dinto buka kalaban pamausan suratul Fatihah sekak dima sahibul bait doon kesucian nepon dajunan simolja Kiai Haji Sirajuddin tor badi pateros kalaban pamausan debu-debu agung Al-Quranul Karim fi surat Yasin sebadi sepoe sareng ajunan simolja Al Ustad Husain tor badi pateros juga kalaban pamausan salawatun nabawiyah fi mahalil qiyam sareng jam'iyah salawat Nurul Mubarak dek siampun kecabisan abdina ngotore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbina wa syafina wa qurrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ihwanihi min al-muslimin wal malaikati muqarrabin wa li jami'i awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'in syahidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya. Wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ila khabar sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadrat jami'il ulama ila bidin wa mufassirin wa mufassirin wasatiti subiyin bakin sallallahu alaihi wasallam udah hadirati arwah abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddina wa miramatina hadina khalatina wa liman hamba alaina wa liman abuna masana ila musyakina wa liman ustadina wa lidati ustadina wa li jami'il muslimin musyahada mu'minin ka fatam musyakina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli khususan lillahi almarhumin almarhum Haji Abdul Rahman, almarhum Masruh, almarhum Manaf, almarhum Mbak Satun, almarhum Mbak Muhammad Zuhri, almarhum Abdul Sarur, almarhum Abdullah, almarhum Sultan, almarhum Haji Rauf, almarhum Kahma, almarhum Rafi, almarhum Sahani, almarhum Hadirah,
وسلهم وفرحهم وسلهم وفرهم أسرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسلهم بالمسك والكرام من رحيم الخطايا والله ذنوبهم وجعل بعد بغير حساب مع الذين أمدحهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
ربي هصاه بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة الله يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي توشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي يا ربي هدنا بالسعادة
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي واصل كل مسلم يا ربي يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا
شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong melar muka kelaban pemausan suratul Fatihah sampai dekat pemausan salawat melar muka kenging barokah terjuganan syafaat amin amin Allahumma amin. Dari sini saking abek raja tusah mau salawat ongku sangat kau besar nyap-cap aing socah tak ikrasah pangarep melar muka kaula ajunan kenging barokah terjuganan syafaat dah mulai dari dunia kantos akhirat dah amin amin Allahumma amin. Tareka sesatrosepon Eki kadinto mau edoh hasanah sekara cek dalam debu hikmah Maulid Rasul sepedi debu aki kalaban nak tor sampurna sareng ajunan simulja Kiai Haji Khairul Mufid Idris bin Korea Tamperu Sampang Madura da ajunan simulja bektoh sareng kalengkian Abtina Ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantar muka iparingna ontong pejira selamat dunia akhirat atas estoh bantaresnana dek ka Gusti Kanjeng Nabi mantir tiap bunganah ban senengah amin ya rabbal alamin. Yap siap ku laku apolong kapi swargana Allah. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabina manusia ipangki oncur olona manusia posang kasasar odina tak kenal aturan tak kenal agemana. La
ilaha illallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Sebelum lahir Gusti bearcana la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabina manusia lebih jahat itempeng setan, lebih bengis etem. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Sakalangkong ya Allah Gusti Pangeranna atas kabelasan ban kasokanna ajunan semarabu Gusti Nabina Parabu da alam tunyana Gusti Nabi Rabu apekta agemana agama Islam penuh rahmat ridhona sallallahu ampun nguncar bulan purnamana terang mencorong cahayana ma sorem da ka bintang lainna ongku se paling ganteng salerana tak bekal ipang ki sapadana ongku ajunan Gusti Kanjeng Nabina ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Allah salawatullah alaika sajan rami muladana saur manuk berek timur laok dajana salawat salam kaator samporna de ajunan Gusti Kanjeng Nabina ya Nabi salam alaika ya Rasul
Ya Rasulullah ya Habib salam Allah salawatullah amba aki ya Nabi abdina satajana umat epon ajunan sebanyak tusana amba aki mahsyar kompolanna umat epon nyoona syafaatul uzmana ongkuan ya Nabi keng dari cek terona tero apolonga sareng ajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah paraja syukurah pacek samtan sakalangkung ada keayunan Allah ongku acaran gulaban sampian karena belas Allah karena pertolongan Allah erako etompo iacum epapolong sataretanan kabulan Allah seki pada becek bagus pada genteng seken koko Islam ben iman alhamdulillah buktena ki paringi pada lebur seneng along polong kita berzikir bersama berquran bersama bersolawat bersama alhamdulillah nikah tante-tante na gulaban sampean deng becek fokus syukurin dek kayunan Allah barokanah lahir Kanjeng Nabi barokanah diutusnya Kanjeng Nabi sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir gulaban sampean odi milo nyamanna milo bungana milo senengah milo sedek manisa alhamdulillah lambak taretan sebelum Gusti Kanjeng Nabi lahir ke alam dunya manusia kare nyaman ate tombo konco bungkan aboni canggul nikah deubun Allah membaca sejarah kehidupan manusia kenal dengan zaman jahiliyah dari bodoh wal goblok wal gendeng wal dumeng abarang terangan boy maka Nabi Allah selalu diingatkan gulaban sampian
dung kadung muljah muljah ki Allah kalaban rabuna Gusti Kanjeng Nabi dung kadung pecreh cejeh kulaban sampian ketika bulan Allah seiman ngireng Gusti Kanjeng Nabi ayo pertahankan sateja panika bisa terjadi karena jasa-jasa perjuangna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya diabadikan di Allah di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tang kabula kapi termasuk ring orai pamuroh bangsa kita rakapi marah. Dung kadung pamuljah bi Gusti Allah jangan lepas kembali ke muljaan Arya punya akhirat eka audi eka patiah kiba boleh acabis ka swarga rumah kita yang asli untuk menghadapkan diri kita ke ajudan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nikah kamuljaan gulaban sampian. Aba tak kor teh. Banyak manusia diciptakan oleh Allah tapi tak satajana kasokanin Allah pele bi Allah ketika boleh seiman kita adalah hamba-hamba Allah pilihan paudi istimewa dikenalkan ke Gusti Allah tahu cara ibadah nyembah ke Gusti Allah merupakan sesuatu yang luar biasa yang tiada tanding tiada banding. Senga motoroah pesan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an pakoko pasakan tekenin agama Gusti Allah sebekta Muhammad Nabiullah wa rasuluha. Alhamdulillah nikah wala tafarraqu. Ayo sekali ia cumbi Allah sekali era kok bi Allah melalui perjuangan Kanjeng Nabi. Ayo wala tafarraqu acar kelacir boleh acar kelacir boleh lambak teritan manusia sebelum Kanjeng Nabi lahir ya Allah saling tendes saling tempak saling pate siapa yang kuat dialah yang akan berkuasa tinggal kadung kau basah ngalasakan yang peron tibi apa boleh nimpa ke make matena tak ada masalah. Perbudakan demi perbudakan terjadi lambak benih manusia memperbudak hewan tapi manusia memperbudak manusia yang lain dari gawat kabadaan sampai Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin Khalifah Gusti Kanjeng Nabi yang kedua pernah melakukan apendem nak foto binin di odi ke zaman jahiliyah. Makanya ontong Islam segera datang baksa Gusti Kanjeng Nabi guleban sampean para je syukur Alhamdulillah. Inilah cara kita mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan ini atas nikmat besar Allah yang telah diberikan ke guleban sampean. Saya ke guleban sampean odi nang alam tata kramah, odi nang alam ibadah, odi nang alam keimanan dan keislaman seperti panika. Alhamdulillah. Makanya disusul kalaban jabu Allah yang kedua, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Saya kengain terus kengain kalau pain ya. Nikah cara gulaban sampean tidak melupakan nikmat Allah. Siapakah dia? Muhammad bin Abdullah Nabiullah wa Rasuluh. Semakon gulaban sampean untuk terus tidak melupakan beliau adalah Gusti Allah Rabbuna Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Alhamdulillah. Ketika bala karing Wahabi senyak-benyak bentar. Baca Quran pagena kuah. Karena jebul Allah id kuntum a'da'a. Lambak sejarah membuktikan sebelum Muhammad lahir ke alam dunia kakek amusuhan satu dengan yang lain atau karan tidak ada cara untuk bisa menyatukan mereka. Satu-satunya kebelasan Allah segera Allah turunkan Gusti Kanjeng Nabi ke alam dunia untuk membawa agama Islam. Fa'allafa baina qulubikum melalui perjuangan Kanjeng Nabi sarosar ben Kanjeng Nabi iman oman elos alos dilulutkan hati mereka melalui keimanan dan keislaman. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terbukti perjuangan Nabi tidak sia-sia, berhasil. Hasilnya abadi sampai kini. Gula ben sampean. Sebisa along polong nak nih. Pak Romasa, Pak Angrasa apa? Pak Romasa apa ngerasa ini adalah buah manis perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Makanya tidak sia-sia gula ben sampean memberikan sanjungan terbaik. Salawat dan salam kita ke Gusti Kanjeng Nabi. Nikah benih sekadar isapan jempol.
Ini adalah ungkapan rasa istohban cinta kita ke Gusti Kanjeng Nabi. Mantar muka dunia akhirat kita akan selalu bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ingki tore sekater gula tormatur beni acara ama gula cerita. Gula tormatur saos. Banyak orang kadang-kadang tak paham amolot. Saya rasa cerina amolot. Kelurahan. Sampai sampian Syafi'i tuan rumah Ben Fauzi kabeh nikah ngunceng tretan bala tatangga semak jauh sampai gule toro akin yonceng sekali. Saya rasa ngajari amolot nih. Polan deng Wahabi banyak bentana mi jeremi. Wa mojon zaman Nabi talak molotan. Wa matau sekali. Cereng ngaji na karogan bulugul marom pale. Paham bu. Pahcon nyeroncon. Coba menaca-aca ke pendekar, le temu siap apa main. Aca-aca bening tokang landu guonggu. Gelura gelu. Saya ngajarin gulaban sampean amolot nika Gusti Kanjeng Nabi beni ma aja. Beni baju juk pujuk gulaban sampean Gusti Kanjeng Nabi. Lamba Kanjeng Nabi apa setiap Senin? Katanya aki bi sahabat. Ini belum apa setiap Senin badan apa ya Rasul? Boleh lamba mula kada ceretan tak kawan kidingkap pering apa Senin. Kena ajunan kan. Oh tahu apa? Iki. Zaka yaumun wulidtuhi wa ub'athu ilayya. Ajiatan keterbian. Ajiatan hari pengangkatan sebagai nabi utusan Allah. Kebetulan sengkok dilahirkan hari Senin, juga engkau diangkat sebagai nabi utusan Allah yang terakhir juga hari Senin. Engkau bersyukur kepada Allah, engkau nyelamatin tang keterbian, ben nyelamatin tang pengangkatan sebagai nabi utusan Allah dengan cara berpuasa tiap Senin. 2 in 1. Ini dingkobeng. Aba marah le ngarte. Titijak badare Wahabi agak derengga dan nak. Allah jago tako, pantak genin potel leera. Lelekas mare. Mun sampean tako, kiba katam beruh, 4 hari kalam pina bingko. Wa matau. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kita ni ka alal haqqi. Titiring bener jago tako. Samangkin pani kata balik, kadang saya bener tako. Saya tak bener, wa saya bengal koma angko. Tak balik, tak balik. Teti mayuh kabu di cungangkuan. Allahumma salli ala Muhammad. Abang ontong pasah Senin tidak diwajibkan. Berarti kalau tidak diwajibkan kita boleh memilih fa'antum bil khiyar dengan cara baik, yang penting tidak sesuatu tidak keluar dari aturan agama. Dipersilahkan. Amolot kalau cara baca Quran sampai tak kelar ngonceng goreng teramolot baca kulhu telo kalih niat amolot karena bunga atas rabun Gusti Kanjeng Nabi selesai pada euy. Mun tidak saya yang kaaki namolot ngonceng goreng nyari dus nudusi. Marah. Jadi tak duka kiai ngonceng goreng tak bisa. Allah norok nyombang bae tekak nasi sapereng. Niat amolot pada. Alhamdulillah. Segala bentuk kebaikan sekecil apapun niat karena bunga atas rabun Kanjeng Nabi, karena cinta sayang ke Kanjeng Nabi dipersilahkan berhasil. Alhamdulillah. Termasuk bulan sampean malam samangken amolot dengan membaca salawat bersama ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaik. Nikah, gagak. Siapa salatnya lagi? Bejal gula ben sampean maca salawat, saya makon benima aja. Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tangga boleh seiman, marah jala durkos boy. Marah jala melekok boy. Marah jala nang. Ayo bersama-sama, sallu alaihi wa sallimu taslima. Pengen solawat receng-unceng pangeran. Kadang-kadang enteng-enteng aki. Kok seneng ki bersak solawat? Ngabi aki suaran. Kayak manterong guna. Allahumma salli ala Muhammad. Terus sakin. Ki wah ngocak reng Wahabi. Injak mun solawat engko tak ngeritik. Pacar lenas Quran. Karo king polan mbah pas mancing. Arah apa mun mancing? Karo keng letak nemu lako pah ngurus ring mancing. Ceki buru gulaban sampian. Ya Nabi salam gulaban sampian. Yuk tojo. Ayo siapa senyala akin. Pong setia.
Siap pagi pacetong penong. Mau berdiri ke terserah kita. Mau duduk apa kata kita. Mau dung tedungan tak masalah. Sainilah ya bani fadan bolan mancing toju. Al qalbu mahallu nadrillah. Ateh tempat penilaian dan pengawasan Allah. Saya penting ateh eseh tresna cinta sayang ke Kanjeng Nabi dipersilahkan. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-Qur'an berbicara untuk urusan ke pangeran silahkan mancing toju atau tiduran boleh. Saya penting tidak ada aturan yang baku dari agama. Mun salat fardhu lima bekto pacet lah beda peraturan. Nah, cek boba cek wong matawah. Paham? Iya. Adalah ngosok engkau adalah. Saya cek bengal tanya le dia engkek ke amaren. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah tetih sanyikah syaritan. Maksud bentuk tujuan saya paling agung. Mabadah acara mulut nak pernikah nomor setongkeng terus asa kalangkong ngaring bareng dek keajunan Allah. Atas kablesna Allah, atas kasokan Allah telah menyelamatkan umat manusia dari keterpurukan dan keterperosokan dari kesesatannya. Diselamatkan oleh Allah melalui perjuangan Gusti Kanjeng Nabi sebagai nabi utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah guleban sampean iya cum ioloakin dek ka Allah sepender. Alhamdulillah. Letingak nikah betul-betul tampak nyata kamul jana manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik. Alhamdulillah. Lah saya nomor 2 tretan guleban sampean amolot borok temur tak ning pelang tak ning banglang tak ning buja make lesoh biaya berapapun pokok rasana seneng rasana mun abe amolot luar biasa nikah madengakin betapa muljana Gusti Kanjeng Nabi sampai umat tak ning langlang tak ning pelang amolot bahkan lebih luar biasanya lagi guleban sampian kakak terbina tibi dia tak akan reken leri katerbina mak embu entainya tanya akin jabil bani kalau pai pacet letak ngurus sekali kakek katerbina kiai na ada tele tole arab pemun katerbina Gusti Kanjeng Nabi mi babai luar biasa makanya tak usah kasambuk mun Kanjeng Nabi mulai lambek pacet betul-betul mengangan-angan menginginkan santak pangatero merindukan tero tatam muabi guleban sampian Kanjeng Nabi pun mulai lambek beni guleban sampian satero tapangkiawan Nabi sendiri lambek pacet betul-betul sudah mengungkapkan kalaban Abu Muljana engko Abu Bakar tero tatam muaban para teretan sengko debu lambek Kanjeng Nabi tapan bolong ben sahabat tadi ombak de angin pahma ada bu ya Abu Bakrin laita anni laqitu ikhwani engkau santak pangarep manter engkau ipatatammo bentan tretan engkau Abu Bakar kimeng Abu Bakar betul pani masa engkau ya ajur gut bade yajunna tantretan sahabat pada banyak bade yajunna Kanjeng Nabi fi asar rota-rota tamo benteretan ada apa gerangan teti Abu Bakar mator tak usah mengki mengajunan ki nyari tretan terot wangki benteretan berek temur ya Rasul tidak usah merasa kesepian ajunan nahnu ikhwanuk abdina sabarengan Abu Bakrin Siddiq Omar bin Utsman bin Ali bin sataja sahabat ajunan adalah saudara-saudaramu ya Rasul yang selalu setia dan kami selalu siap ada di sampingmu dalam situasi dan kondisi apapun kami akan selalu bersamamu rasanya menjadi Abu Bakar mun setia jemput Kanjeng Nabi tapi ternyata awing Kanjeng Nabi la ya Abu Bakar antum ashabi benih kakek saya maksud engkau munbaan sama dengan Abu Bakar adalah sahabat-sahabatku teman-temanku dalam perjuangan tapi mereka yang kurindu yang kuingin bertemu dengan mereka betul-betul saudaraku yang luar biasa akhirnya Abu Bakar nyongsong jabu dari tak ngerti
Tanya Kanjeng Nabi, man ikhwanuk ya Rasulullah? Paserah taretan-taretan ajunan, sebetul-betul engkau inginkan ya Rasulullah untuk berjumpa dengan mereka. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi ajabu, ikhwani alladzina lam yarawni wa saddaqu bi wa ahabbuni. Para taretan sengko Abu Bakar seeka terus seeka kerong seepenta bingko Allah agar engkau bisa berjumpa mereka adalah orang-orang yang sepanjang hidup mereka tidak pernah bisa melihat aku. Mulai dia kerembi kalam dunia sampai mati, mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tak toman ningalin katang selera, apalagi sadar amimpeh saja belum. Tapi lebih hebatnya mereka, walaupun mereka tak pernah ketemu dengan engkau, mereka tetap yakin dan percaya zahiran wa batinan 100%. Wasaddaqu bi, mereka beriman kepadaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eka audi eka patia, eka laparah, eka kenyangah, mereka tidak akan pernah menyerah. Sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka akan tetap setia dengan ikrar mereka. Lebih hebatnya lagi, tak cukupkan iman wa ahabbuni, mereka betul-betul membuktikan rasa estoh cinta bentresnana ka engkau. Mereka membuang kepentingan termasuk bulan sampian. Tak edep ka katerbina TV, tak edep dak ka terbina orang tua, tak edep dak ka terbina potoh dan lain-lain. Yang kita pedulikan adalah kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Kita rayakan kalabon cara ngapa nih karajana. Subhanallah. Kabar ka temur mulut, sebar ke temur mulut. Gula selama bulan mulut orang jarang mulai. Ini ka mulai pagi sampai mangkin gula kita mulai sekali. Ibarin pula kerus sepada emak. Kelur kah tina cek pahan. Alhamdulillah ingki taretan mulut gula bangga. Bahkan kelak gula ban funasir ebrina samarina yasin langsung gadekan ke ateh engkau pentunin ban Kanjeng Nabi deki. Masa sebelum sholawat engkau nyingke. Akhirnya bigur diralat engkau deki ngisi namarin sholawat. Tidak akan pernah mampu nerima puntuna Gusti Kanjeng Nabi. Aja. Tuh ban sampean hadir apolong ngak nikah. Ada fitnah teretan. Make kocak semuljah al mukarram wal muhtaram. Ya tak fitnah. Ula belum tanto muljah ban sampean. Kita sama-sama berharap akan rahmat Allah. Kita sama-sama berharap akan syafaat Rasulullah. Pasera uning gula bisa ngangkes sampean ku laku. Siapa tahu juga sampean saya ngangkes sagula ku laku di ajunan Allah. Alhamdulillah. Nikah hebat umat Kanjeng Nabi. Bukan hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat, bukan hanya para ulama, bukan hanya para syuhada, tapi yasfa'u ba'duhum ba'dha. Satu persatu di antara kita umat Muhammad akan dapat rekomendasi Nabi untuk saling memberikan syafaat satu dengan yang lain. Tetangga ke tetangga bisa saling tolongi, teretan ke teretan bisa saling tolongi. Yang penting sadayana kudu istiqamah ngiring lampana Gusti Kanjeng Nabi. Ini kasih paling penting benih masalah mulut. Sampian jaring berkat melolo sebagai yotak ke. Ayo leka bengen. Arya fe siapa kok kaburu saya congoa. Tina mun karo sena berkat jeria. Saya penting ayo dek remah gulaban sampian kabudina. Saya lebih bagus, yang lebih berkualitas sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi, sebagai pecinta Nabi, sebagai pengikut Nabi. Derma saya layak, saya patut, saya pantas untuk ebekta eka polong Gusti Kanjeng Nabi eswargana Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya patut lekah. Derma mun tero patut, iya tero Kanjeng Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa aku bisa torok patok engkau di bun Kanjeng Nabi. Tak tahu ring pungkalatan, tak tahu ring abuna,
Tak tahu ring tani, tak tahu ring tekeng, tak tahu pegawai, tak tahu kiai, tak tahu ustad, tidak ada beda. Selempo ben sekoros, seteren ben sekeltop, pada. Sepenting sapa apa isi ndak torok patok, angkok bertiji saya siap abereng arombong kasuar ke. Kira-kira mun sampean tanya akin taretan. Kasuargeun apakah neraka sampean? Hah? Kasuargeun. Makai dimkel demngak sampean ki tero kasuarge. Alhamdulillah mi pada gelu bingko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana pakul sakatur ingin mengingatkan bahwa nang akhirat hanya ada dua rombongan. Rombongan pertama rombongan menuju surga. Saya pimpin langsung salam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan kedua adalah rombongan menuju neraka. Pimpin langsung ben iblis laknatullah alaih. Ngasteteh boleh ben sampean odi. Takok talatas nurok ka rombongan saya jalur kiri ke neraka. Makanah teretan termasuk acara mulut nikah di samping acara ibadah, nikah mantar muka tetia motivasi besar dak ke kita untuk terus istiqamah, cek loros jalan si ampun dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Carana ayo cek roben tamun estongku. Cinta tak butuh bahasa dan kata-kata. Tapi cinta membutuhkan perjuangan dan bukti yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak ada iya kan lu? Iya masuk. Iya. Di sampian kau dari estoh kabini na, dari estoh kena foto na, bengalakar tangi talon kan setengah hari. Iya. Beni karo ambung bungu. Aji lah padang. Bodi si amu apa kok? Ring gula ngetela ring ala kowe ya Allah aking cak bersehat make disebut tamu sebut mi dia bisa ada bunga seneng bersehat ada penyakit kolesterol ada mun urusan bekok coba pah perku tasbih sora sarongan mun tak benih kayak tengah pah kelenger bengkak. Aduh cek padeng aja duga-dugen. Maka di menikah teretan ben ulama bekel-bekel lah Gusti Kanjeng Nabi ika bala ka gula ben sampian saya ngak ngas tete ngate ya. Ki cinta ben sayang ka bini na boy kakek ki akar tang nang etalon. Bengal alakoh sampai kadang saare. Bahkan tak jarang saudara-saudara kita dari cinta ben sayang ka bini na ben kanak potona yang membutuhkan biaya hidup dan perjuangan nyari ilmuna. Mereka berani berangkat ke Malaysia bertahun-tahun. Mereka rela walaupun tak alon-kelon ben bini na ben malam. Demi cinta, demi sayang ke keluarga ben potoh takok tak ngakan, takok tak biaya, takok tak belence. Terus pertanyaan nah bagaimana ben ponapah kira perjuangan gula ben sampian untuk dibalas cinta ben Gusti Kanjeng Nabi. Ayo kita perjuangkan. Carana wa min alamati hubbir rasul al-iktida'u bih. Tanda-tandana orang panika estoh cinta engku ka Kanjeng Nabi. Kotu siap ngiring lalampana. Alhamdulillah. Cak maturana kor ngakorakin lakona abe ben lakona Kanjeng Nabi. Napa saya kalakwah nomor situng an-nasyat fil ibadah. Ayo pong-pong beri kesempatan odi. Kita bangun dan kita tata semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul layak dan pantas kaangkui masuk ke rombongna Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan pun yakin jelas masuk surga. Tapi coba baca sejarah, tanya kepada kiai. Semangat juang Gusti Kanjeng Nabi kaangkui ibadah ka Gusti Allah luar biasa, tiada tanding, tiada banding. Sampai berapa Kanjeng Nabi. Beni karo farduh benat sunnat dataretan. Yang sudah jelas masuk surga ki ngak ria ibadah. Dere masih bungambung dia. Mi anyor kalenyor. Ya Allah, makanya pong kita ikoniin ben malaikat maut. Ayo panagena. Tekatakin mulai malam samangkin. Engko
Makleh masuk ke rombongan Nabi, makleh yangkes ben Kanjeng Nabi, makleh dapat syafaat Kanjeng Nabi. Ayo mulai semangkit. Takok tak abid odit gula ben sampian. Ayo kita bangun semangat beribadah, terutama matoroah ibadah salat ben ibadah puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nabi boy sudah khairul khalqi sayyidul anbiya wal mursalin. Kita aku manceceran bejeng. Tak to manceceran pasah. Tepak kareng orai. Anyar kalenyor. Ngel metengel. Mula kadung pernah lebur nang italon, ya Allah make adan loy keloyan. Ku pangi dingaki. Bengka. Kengas tete sampean. Mumpah laku du malam gula bi Allah yang kat sebagai malaikat maut merduan. Engkal cekal lah kapi. Pekarya nyaman. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk saya budian dia kia. Je tak kira pelen je. Allahumma salli ala Muhammad. Duh larang bekancaan toko cekel. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah cak maturana pong ki odi sehingga poongku perjuangan ki cek sampai mati naguluban sampian atina cecer ibadah. Alhamdulillah dia sengak mun ki terus selamat. Saya nomor 2 ayo palebur maus Al-Quran. Muntero aku rela kau guluan sampian berlakon Kanjeng Nabi, burle Kanjeng Nabi maus Al-Quran, siang malam maus Al-Quran, bahkan setiap salat Nabi tak kurang dari 5 juz setiap rakaat. Lain bireng dina, mula ina atoina berarti reng orai. Lah iya, makai malaikat lah tahu ngeren lah. Mula mareh waladhdallin amin pah bismillahirrahmanirrahim inna atoina kanjiriyana fa ilaihi tamuban malaikat reng orai reh. Nyoonah ni kasi cek parlo na ceritaan beni masalah berkat aja kini tore punten dijamin odin gulaban sampian saya penting norok gusti Kanjeng Nabi mungkin tak jamin bi Allah iki yai mate kade kelenger kade abu cie tak tanir contoh lah gula boy mulai tak tani abu sakit make potongan kan beni potongan pelanduan kan iya beniring dagang tak tahu mana jual loto ke pasar bahkan tak nyebuen ke pasar para saya ketahuan nampon gula gitu ternyata gula bagi semak bentase gula beni angkatan laut gula pakun angkatan darat gula tak andi gaji beni pegawai pemerintah gula tetap sebagai hamba Allah. Alhamdulillah entah kabeter apa beras nyaman nakar pese nyaman ngorot tak orang je teh. Bini beres nak foto sehat mobil telo arah apa? Sambian sebenting cengek namberak nih mur siang malam tak kesap seleber. Mi laki aja caotang boya apa saya galako. Jangan berkolarang aning. Marah pun pacar lena gena. Taklah tahu boleh beri du malam na. Tak ada berala aja yang nguncak engkau. Engkau nyongop di desa pakarapang kere pengasalaman dah apa? Lepeng kau ku. Allah karek kok tak ni ngampongin je. Padlah. Bener nah deki reke mau fit di tampur. Teh nyangu. Deh iya ben. Pakarapang kere pang tanang elek palek peroga kapi. Lala deh iya boy. Mai jujur mulai nala tak usah sama nyemak lah. Wapa terus engkek rami bukten tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa enggak gula benih renganya rekan je. Gula nyaran nikah nang itu lemur laut nak. Mare kenal kapi kang kok keng guni ma benih je ngos melengos ati. Yah gayamu. Pura-pura tak kenal padahal lakona. Ya. Letak ning dari tisan adina. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nawwiru buyutakum bis salah wa tilawatil Quran. Mayu malai tak curik romana. Malai tak berit romana. Malai tak kepernai setan romana. Malai bisa odi cempur. Cuntrong. Tamamat istiqomah ibadah. Tak terganggu oleh segala sesuatu apapun yang merugikan. Ayo romana.
Dan sebelum Kanjeng Nabi beriin temar terain, berilah cahaya rumahmu dengan cahaya ibadah solat, dengan cahaya Al-Quran. Kanjeng Nabi asangka baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Padahal bak coba dalam Kanjeng Nabi, tapi mi ada bu swarga, ketenangan, kecemburuan beliau dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Karena itu dalam Kanjeng Nabi ibadah selalu hidup siang kalaban malam. Nomor 2, jalinan cinta dan kasih sayang di antara Nabi bersama keluarga luar biasa. Dai teh montoro apa dia cemper. Beningan puakin tunya ajun-ajun. Perajain romana. Banyain mobil lah. Tompok pa banyak make besena. King mun ibadah tak ada. Napa boleh pas selake ben sebini tak akor. Je itina ki malam jala pola. Salakoh make ngakana sate paleten. Paham. Tapi tina make rang-rang sa belence rang korang se deur. Keng ateh sing hibi akun ganteng pakun estoh saling cinta saling menyayangi. Eto uwin teh make takardundu. Alhamdulillah dai. Terus sakit. Iya, maju. Benambahin rasa estoh ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayo palebur mau sholawat. Cak ada teh berkat malolon sama cak sholawat. Kalau mau beda oncongan mau komo cong cong aju loncu. Ya Nabi, ya. Apa mulai di oncongan aekem dak sholawat pak rak para. Aji nyaman umat duk beduken. Karongon beda belum boy secong cong. Wah. Tapi mantar muka oleh barokana pengajian malam samangken kita beriin tambahan taufik hidayah oleh Allah beri tambahan kesenangan rasa esto cinta ke Kanjeng Nabi sehingga kita lebur mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi tina salawat dek pandek tak apa-apa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad iya sabi mangkat mikol landuk katalon satenteken sallallahu ala Muhammad sambil arao sallallahu ala Muhammad sambil landuk sallallahu ala Muhammad. Demi Allah saudaraku, angku guluan sampean cinta Nabi palebur sholawat kehidupan kita akan berubah. Ambu nyarian tukon deui. Tegengan tak pajuk posang sanyarian tukon. Pak de pak kamarengan kali anget deuma ami gendeng gelu. Cobalah tukon tibi kebudi sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi satos ben bekto. Ayo sallallahu ala Muhammad seleng-lengna tasbih bah angkat tanangah ya Allah mantarmu ka ulia barokan Gusti Kanjeng Nabi mantarmu ka ulia barokan sholawat ben salam ka Kanjeng Nabi abdina sekeluarga ben foto nyona jemper sampurna audi tunya akhirat cukup pamator Al-Fatihah aobe ya ka pangkon aja sapakun ila boleh mulai tahun berempas pakun dumeng sampai sedia jaring ila boleh noreng pasti elako ni karo jadi ngaki kening teng berkat lepas hilang kapi jimarin lah kengki iobu fe sambiat Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah keng dari terona pangeran along polong seteretanan kabulan ajunan mun salah bentusah ampun tak kabitong tak kabileng tapi rahmat ben pengampunan ajunan sungguh luar biasa. Alhamdulillah keng tero nyambungakin abe ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adalah satu-satunya pintu masuk menuju Allah. Alhamdulillah benih karo gulaban sampean saputo ka sama Kanjeng Nabi hatta Ibrahim Khalilullah wa Musa kalimullah putuh dak kasafaan ta Gusti Kanjeng Nabi mun tak oleh rekomendasi Kanjeng Nabi make Adam Nuh Idris Nuh Huduma Saleh Ibrahim ben Musa Isa tidak akan pernah bisa memberikan syafaat ke umat satejeunah beung labeng kau lebat Gusti Kanjeng Nabi nikah hebat gulaban sampean teti umat Nabi Nabi saya paling mulja Nabi saya paling parjuka Nabi saya paling peratu Nabi yang paling dicinta dan disayang Allah Nabi yang paling dimanja oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sallallahu ya Allah sallallahu Allah sallallahu
sallallahu ajunan sepaling muljana, ajunan sepaling paratuna, ajunan Nabi junjunganna, ajunan Nabi panutanna. Umat epon ya Nabi ngampong pecrana, bekta aki kapolong iswar kena. Sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. umat epon kerong de ajunanna ongku tero tapang kia salerana, sanajan coma i dalem mimpena. Ongkuan ya Nabi cek kapungana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Seterakhir gula matora makle tambu sampurna sebagai pengikut dan pecinta Nabi. Ayo wa takhalluq bi akhlaqi. Kita terus berusaha berjuang kaangku teti umat yang lebih baik akhlak bentata kramana. Kanjeng Nabi yutus misi utamana yang terpenting adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Krisis akhlak manusia Allah selamatkan kala bentar utusnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanah taretan ayo ada rumah Gusti Kanjeng Nabi, akhlak ka Nabi mun palo hadir ka pengajian era ngaki pamasok gelem ate. Lebih akhlak kita sebagai hamba Allah ka pangeran sehingga benih karo kepada manusia teh akhlak kaguleubeun sampean ka Allah nika ya ceraki ben Kanjeng Nabi da remah akhlak kaguleubeun sampean ka Allah jagalah ketakwaan kita kepada Allah lakonin apa sih epakon Allah sehingga jangan langgar segala larangan Allah. Alhamdulillah nikah akhlak kaguleubeun sampean ka Allah dumasa make bengal angko para sara gelu ahlanya lah ka pangeran gelu ra gelu le nikah yang tidak diinginkan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jagalah ketakwaanmu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Paongkuan imtithalul awamir wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Mulai dari sepena sampai karamina kita tetap istiqomah menjaga takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah akhlak kita ke Gusti Kanjeng Nabi. Ayo lakukan apapun saya bisa titipungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Caranya di rumah satu aja contoh dan dalampan si ampun lampa akhir Gusti Kanjeng Nabi. Ayo lakoni. Wa ma atakumur rasul fahudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi, ayo lakukan kan kai madukana.
wa ma nahakum anhu fantahu. Saya tak kasokani Kanjeng Nabi. Onturin takok titi sosana ben bentuna Gusti Kanjeng Nabi. Ya termasuk akhlak kita benteretan beuleuh tatangke sainga. Dia remah akhlak kaguleubeun sampean benteretan beuleuh tatangke kuat. Ayo saling ngarkeun, saling kabelesin, saling kaniseren. Saling bentoh, saling tolongi tuan rumah sekeluarga sampian tak panispah benteretan beuleuh tatangke kompaki sampaki acarana hadir para kiai matur sakalangkong tinlatina panjenengan ka umat Kanjeng Nabi tak usah ngastani emikeun alongku hadir rasaos beuni karo tuan rumah sepunga tapi sungguh Gusti Kanjeng Nabi akan lebih berbahagia karena umat tak tinaakin ben bekel-bekelan Nabi. Umat tidak dibiarkan terlantar oleh bekel-bekelan Nabi. Para ulama, para kiai adalah bekel-bekel para nabi. Alhamdulillah khiyaru ummati ulama'uha. Tang umat saya terbaik adalah para kiai, para ulama. Debun Kanjeng Nabi. Wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Saya terbaik dari para ulama, para kiai. Sekema saya paling beles, paling nisar katang umat. Makiler meler ring pamoroh ring orai. Kiilatinin ben kiai. Jiyah kiai paling bagus. Alhamdulillah. Deki polan saya masakat pah-teh latini. Sepelak buh. Aja beda aki. Kapi panikah umat Kanjeng Nabi. Separloh tin latin dari guleben sampian. Sayyidul kaum khadimuhum. Siapapun seben Allah ditakdirkan menjadi tokoh masyarakat, maka Kanjeng Nabi mengangkatnya. Dialah panglatina tang umat. Alhamdulillah. Mantermu ke teretan. Tapangkinah along polongah guleben sampian malam samangkin ng majlis barakah. Ungku teti amal yang pantas dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ben teti amal semacemper mapunga maseneng ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saingke barokah dan barokah akan terus mengalir. Paringakin ben Gusti Allah wabil khusus dak ka tuan rumah sakeluarga ben sanak potona kapi sehadir kapi insyaallah kita di akhirat nanti akan tetap bersama norok rombongna Kanjeng Nabi ka swarga. Amin ya rabbal alamin. Atas tiga kekurangan ben kacang kolangan al-fakir nyoana maaf nyoan sapora saya tadi betesa bendu ana Ustaz iki nyoana etih para guru para kiai siampun alongku dan gula epentes sekali doa berarti bekil panjenengan sateja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi nabiyyin wal mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah ya Rabbana ya Maulana balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyata wa salama وجزيه عن أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. يا الله بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين ونهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين سنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. Ya Allah, Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwal man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwal man yanziluha warhamna ya rahmanu ya rahim ya arhamar rahimin yauma yastashfi'u bihil khalaiqu fatarhamuha. Allahumma ya Allah inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyikal karim fa'fid alaina bi barakatihi libasal aiz wat takrim waskinna fi jibari fi darin na'im wa na'imna fil jannati bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana بجاه هذا النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا به عندك قبلا وعنزا وشرفا. يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك ورسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله واحرسنا
واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا بيسير أعمالنا في الإعلان والإسرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وصلنا وفرنا وشيخنا ومعلمينا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن انتسب إلينا وأهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا ومن أحسن وحب إلينا من له وقن علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا غافر الذنوب والخطيئات يا مكفر السيئات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا يا الله وتقبل منا ما قدمنا بيسير عملنا إعلانا بإسرارا واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.